con el rostro resplandeciente, de la cabeza hasta los pies. Quiero subir, 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 quiero subir. Señor, queremos subir, oh Dios. Te adoramos. Levanta tu mano, adora a Dios. Aleluya. Levez-vous, allez adorer le Seigneur. Queremos tu gloria, Padre. Nous voulons la gloire, Papa. Señor, tu gloria en este lugar. Nous voulons la gloire, c'est vérité. Quiero subir, oh Padre, quiero subir, dilo, Señor. Il Seigneur, nous voulons monter, nous voulons monter. Aleluya. Oh, hermano, adora a Dios en esta noche. Adorez-moi Dieu à ce soir, mes frères. Levanta tu voz. Levez-vous. Di al Señor, yo quiero subir, aleluya. Il Seigneur, moi, je voulais monter. No quiero quedar en la falda, Señor. Moi, je voulais monter. Yo subo ahora, Moi, je Padre. voulais monter Que Kounia. esa gloria me llena en esta noche. Gloire s'appelle ma soeur. Que esa gloria me limpie en esta noche. Gloire s'appelle ma soeur. Que esa gloria me purifique en esta noche. Gloire s'appelle purifier ma soeur. Que esa gloria me levante en esta noche. Gloire s'appelle lever ma Que esa soeur. gloria descienda en esta noche. Gloire s'appelle libérer Lo ma soeur. necesito, Jehová. J'ai besoin, papa. Omi ti me sterige. J'ai besoin, papa. Omi ti me sterige. J'ai besoin, papa. La vais. Oh, levanta tu voz, hermano. Si necesitas un toque de Dios, aleluya. Dis mon besoin toucher mon Dieu à soeur. O si necesitas llenar ese vacío. Mon besoin plein vite ça. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Seulement bon Dieu. Levanta tu mano y toque la gloria de Dios. Levez-moi, allez toucher la gloire de Dieu. Levanta tu mano y toque la gloria de Dios. Levez-moi, allez toucher la gloire de Dieu. Dios te ama. Bon Dieu remet. 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 Mi Padre mío, Padre mío. Dis papa, mon papa, moi. Padre mío, aquí estoy. Papa, mets-moi là. Aquí estoy, Rabasai. Papa, Aquí mets-moi estoy, là. Rabacay, Mets-moi Saya. là. Aquí estoy, papá. Mets-moi là, Rabasai, papa. Rabasai. Y Rabacay. Alléluia. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Merci Seigneur. Dios bendiga a mi hermana, aleluya. Bon Dieu bénit frère Maxime yo. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénit frère Maxime yo. Bom venire a casa de Dios esta noche. Bienvenue dans le bon Dieu à soir. Vamos a ver las palabras de Apocalipsis capítulo 17. Vous vivez ensemble avec moi dans Révélation chapitre 17. Alabanza a Jesús, aleluya. Y sigue alabando a Dios. Qui continue de louer bon Dieu là.
Si vous subir, alléluia. Si vous voulez monter, Hay que alabar a Dios. vous avez besoin de louer bon Dieu. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Bendito sea el Señor para siempre. Béni Aleluya. soit le nom de Dieu pour tout temps. Es una nota como el español ni creol, hermano party ir pisnai. Gloria a Jesús. Y alabamos a Dios, hermano. Continuez de louer bon Dieu. Revelación capítulo 17. Révélation chapitre 17. Mi hermana tiene. Mis hermanos lo tienen. Mira el que está a tu lado. Aleluya. Ayúdalo. Gardez mon qui va côté la s'il pas Ayúdala, aidez-le. aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Nous parlons pas ça, nous papa à petit là avec Saint-Esprit. Laisse ça, yon nan 7 anges qui te kembe 7 godéo vin dis-moi. Vini non, moi pral faire ouais qui Jean yo pral pini gros jeunesse là, gros la ville qui bâti nan mitan gros d'loyo. Mis hermanos pueden tomar asiento. Nous allons Aleluya. chita ensemble. Continuamos con el estudio de revelación N'a continuer avec étude révélation. y saludamos a aquellos que nos sintonizan por medio de YouTube y Facebook. N'a salué tout le monde qui branché sur Facebook ou bien YouTube. Amén. Nuestra voz está saliendo suficiente alto en español y en creol por nuestros hermanos que nos están escuchando. Amén. Amen. Apocalipsis capítulo 17. Révélation chapitre 17. Poco a poco vamos terminando este libro de Apocalipsis. Peu à peu, nous allons terminer avec livre Révélation. Un libro para los cristianos de hoy en día. Il y a un livre pour chrétiens yo journée jeudi. Este libro es para nosotros. Livre ça c'est pour nous. Y capítulo 17 Chapitre 17 là, es el octavo paréntesis. c'est 8e parenthèse. Es una pausa C'est une pause en los acontecimientos de ça qui va le passer yo para contar algo de los acontecimientos pour raconter un bagage qui va le passer o advertir tocante a los acontecimientos de la ou gran bien tribulación. avertir de ça qui va le passer dans grande tribulation. Estamos aquí en la segunda mitad de la gran tribulación. Là, nous dans deuxième ou bien dans mi-temps grande tribulation. Y dice allí, Il dit là, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: laisse ça, il y a 7 anges qui te kembe 7 godéo, vin dis-moi. Amén, hermanos. Aquí sabemos que Juan, el apóstol Juan, está hablando. Là, nous connaissons l'apôtre Jean qui a parlé. Juan, como de unos 25 años de edad, Jean, à l'âge de 95 ans, Dios le da una revelación. bon Dieu bali une révélation. Nunca somos demasiado viejos para ir profundo con Dios, Nous pas jamais trop arriver grand monde pour nous arriver dans profondeur avec bon Dieu. ni tampoco demasiado joven. Ni aussitôt nous pas jamais trop jeune. Jesús con sus 12 años Jésus, à l'âge de 12 ans, dominaba la palabra de Dios, era un maestro en la palabra de il était Dios. dominé par le bon Dieu, il était maître dans la parole bon Dieu. Y Juan aquí con sus 90 y pico de años Eh bien, Jean là, à l'âge de 95 ans, recibe esta gran revelación il te recevoir gros révélation ça. en la isla de Patmos, Dans l'île Patmos, donde él estaba en el espíritu. côté qu'il était en esprit. Dice uno de los 7 ángeles. Il dit, you dans 7 anges. Son los 7 ángeles que derramaban las copas C'est 7 anges qui t'a versé ou bien vidé godéo, de la furia de Dios. colère bon Dieu. Uno de los 7 ángeles You dans 7 anges, llama a Juan para mostrarle la condición de la prostituta. lire les gens pour te montrer les conditions en prostituée. Dice, ven acá y te mostraré Il dit, vini là, m'a joué nous, la m'a montré où, condenación de la grande ramera. m'a montré où qui ça pral faire, qui ça pral passer ou bien punition gros jeunesse là. Amén. Vamos a analizar el versículo parte por parte. Amén. Nous pourrons analyser les versets ça partie par partie. Dice la condenación de la grande ramera. Il dit punition gros jeunesse là. ¿Quién Qui laisse? o qué organización Ou bien qui organisation es esta grande ramera? qui c'est grand, qui c'est gros jeunesse là. Es la gran prostituta. Gros jeunesse là.
vemos que el culto babilónico, nous avons voir culte babylonique que fue fundado por Nimrod, qui était fondé par Nimrod, donde adoraban a Semiramis y su hijo, côté yo t'a adoré Semiramis petit lian, eso fue esparciendo sobre todo el mundo. et bien ça te gagné dans le monde entier. Amén. Y vemos en el año 300 después de Cristo, À nous côté que année vient passer après Christ, cuando el emperador Constantino se convirtió al Señor, côté que go empereur Constantin il était venu convertir dans Seigneur, y la iglesia une con el Estado. qu'on a l'église vient unie avec état. El Estado tenía en aquel entonces Et bien à l'époque ça yo état ça te gagné la religión babilónica. religion Babylone. Y en esa religión babilónica Eh bien religion Babylone ça, adoraban la madre y el hijo. yo t'a pas adoré maman petite là. Semiramis, Semiramis, cuando su esposo murió, les que monsieur mourit, fornicó, li commettre des autres de la chair. pero dijo que tuvo un hijo sin tener relación con nadie. Et puis il dit que il fait un petit sans qu'il pas une relation à personne. Y se Relation à adoraban a personne. Semiramis y su hijo. Yo t'a adoré Semiramis avec petite là. La madre y su hijo. Maman à petite là. Cuando el Estado y la religión se unieron, Les que état avec religion yo vini ni, había un compromiso. te gagne une promesse là. No podían retirar el culto babilónico, que era el culto del Estado, la religión del Estado. Il va capable être service en babylonique là qui était religion état. Pero tenían que dar algo también al cristianismo. Mais tu un bagage tout dans christianisme là. Y ahí reemplazaron a Semiramis por María Et puis yo vinn remplacer là dans place Semiramis à y Marie. el hijo de Semiramis por el niño Jesús. Petite Semiramis là dans place Jésus. Amén, hermanos. Pues esta grande ramera Eh bien gros jeunesse ça, es una prolongación, c'est une prolongation, una actualización une actualisation del antiguo culto babilónico. des services anciens Babylone là. Amén. Y esto va a tener su culminación, Eh bien ça va avoir une culmination li. su punto máximo Point maximum ni en la iglesia apóstata, dans l'église apostolique. la iglesia que abandona la palabra de Dios, Dans l'église qui a abandonné parole bon Dieu. que ya vemos que está en nuestros días. Qu'on y là nous ouais que ça déjà dans jour à vivre là. Y será aún más grande en la gran tribulación. Qu'on y a libre plus gros toujours dans grande tribulation. Esta iglesia apóstata Eh bien l'église qui a abandonné bon Dieu ça, se compone de diferentes iglesias yo composé de plusieurs l'église yo. y será encabezado por la iglesia católica. Et puis y a vinn en tête yo comme l'église catholique. Muchas veces cuando dicen la iglesia apóstata, Plusieurs fois que nous lions l'église qui a abandonné bon Dieu. apostatar quiere decir abandonar algo. L'église apostasie qui veut dire abandonner un bagage. Apostatar de la fe es abandonar la fe, Sortir dans la foi, ça veut dire abandonner la foi. es abandonar la palabra de Dios. C'est abandonner la parole de Dieu. Pues iglesia apóstata Eh bien l'église apostasie ça, no es solamente iglesia católica. pas seulement l'église catholique. Hay muchas iglesias pentecostales apóstata. Il y a un pile l'église Pentecôte tout qui sorti dans la foi. Tienen nombres de pentecostal, Il y a non Pentecôte, pero no viven la palabra. mais il pas vivre parole là. ¿Qué quiere decir eso? Qui ça veut dire? Que abandonaron la palabra. Il a abandonné parole là. Entonces son iglesia apóstata. Eh bien sur l'église apostasie. Para no apostatar, Pour pas apostasie, hay que mantener la palabra de Dios. eh bien on besoin kembe parole bon Dieu. Pues hoy día hay muchas iglesias apóstatas. Eh bien je ne dis il y a un pile l'église qui abandonné parole Los là. no apóstatas son los pocos. Et ça qui pas abandonné son petit crasse. Amén, hermanos. Pues esa iglesia será una iglesia ecuménica grande. Eh bien l'église ça c'est vraiment l'église économique, un gros économique l'église là Amén, encabezada por la iglesia católica. qui gagne comme en tête l'église catholique. Dice la última parte, Il dit dans la dernière partie, y si tienen pregunta pueden alzar su mano libremente. si vous avez une Amén. question qu'on va poser librement. La cual está sentada sobre muchas aguas. Il dit gros la ville qui bâtit dans mi-temps gros de l'eau yo. El ángel le dijo a Juan, Ange là dit Jean, te voy a mostrar moi pral montrer ou la condenación punition de la grande ramera. gros jeunesse là. Alabanza al Señor. Y dice que la grande ramera Il dit gros jeunesse là, está sentada sobre muchas aguas. le chita sous un pile de l'eau. Ahora la ciudad antigua de Babilonia Qu'on est la ancienne ville Babylone là, literalmente littéralement, estaba entre muchas aguas. il était en pile en mi-temps pile de l'eau. Los ríos Éufrates y los ríos
el río Tigres. Et rivière Tigre avec rivière Euphrates. Y esta ciudad babilónica, Eh bien, Babilonia, ville Babylone ça, tenía mucha influencia por medio de su culto babilónico. te qui en pile influence par moyen de service Babylone là. Tenía mucha influencia sobre las otras naciones. Te qui en pile influence sur toute l'autre nation autour. Recuerdan desde Nimrod Et t'as songé depuis dans Nimrod, en Génesis 10, dans Genèse 10, en el tiempo de Nabucodonosor, dans temps Nabucodonosor, que se esparció sobre todo el mundo, qui était gagné dans le monde entier, esta influencia también. eh bien, il influencé le tout. Pues literalmente Eh bien, littéralement, está rodeado de aguas. il est entouré avec un pile de l'eau. Pero sabemos también que aguas, Mais nous connaissons tout de l'eau, muchas un aguas, pile de l'eau, representa gente, il représente le monde, representa naciones. il représente nation yo. Pues puede referir la multitud de la gente Et nous capable référer dans un gros full monde que van a estar en esta iglesia ecuménica. qui prend dans l'église économique ça. Podemos leer Revelación, hermana Zoraida, Revelación 17, versículo 15. ¿Qué dice? Que alaba a tu Dios en esta noche. Nous Alabamos a répondons la Dios. soya. Me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. Apocalipsis 17 mismo Révélation 17 même, lo explica. il explique. Que esta grande ramera, Gros jeunesse ça, esta mujer, femme ça, esta iglesia l'église ça, tiene mucha gente que lo sigue. il y a un pile monde qui suivre lui. Y dice que las aguas Et puis il dit de l'eau, sobre el cual está sentada la iglesia sur tout sur ça que l'église a son chita, pueblos, c'est monde, muchedumbres, un pile monde, naciones nation yo, y lenguas. et puis qui parle de tout Amén, le monde. hermanos. Todavía Jusqu'où y est, la iglesia católica l'église catholique es la là, más grande del mundo. les plus grands dans le monde entier. Amén, hermanos. Y la iglesia apóstata Eh bien l'église apostasie le ça, está siguiendo. les a suivre lui. Porque iglesia apóstatas son muchos. Parce que l'église apostasie yo en pile. Todos aquellos Tout ça yo que no siguen la palabra de qui Dios. pas suivre parole bon Dieu. Yo estamos compartiendo con un colega Moi t'ai partagé avec un collègue que predica, que cree la palabra. qui prêche, qui croit dans la parole là. Amén. Gloria a Jesús. Y le escuché predicar. Et bien m'attendais écouter t'a prêcher. Precioso. Prêcher. Alabanza al Señor. Pero él tiene el pelo muy largo y eso es barrón. Mais il a un cheveux long, c'est un garçon. Y dije, pero usted predica la palabra. Moi dis mais vous prêchez parole là, Pero Corintio habla mais Corinthiens parler como el hombre tiene que ser. comment un homme doit être, un garçon doit être. Apocalipsis habla del pelo de la mujer y pelo del hombre. Révélation parler des cheveux femmes, cheveux garçons. Él me dijo, él no cree que eso es esencial. Il dit moi, il pas quoi que ça essentiel. Eso es apostatar. C'est ça qui c'est apostasie. Está escrito, Parce qu'il y écrit, por usted dice, eso no es nada. mais on dit ça c'est pas rien. Dios lo escribió. Bon Dieu écrit. Alabanza al Señor. Parece que Dios no tenía nada que hacer. Il semble que bon Dieu pas rien pour te faire. Amén. Y puso eso dentro de la Et puis Biblia. il mettait ça dans la Bible. Y usted lo lee. Et puis ou même ou lire, Eso ou dit ça no. non. Por eso Mateo 7 dice C'est pour ça Matthieu 7 dit, que en aquel tiempo dirán, Señor, va Señor, arriver un temps que va dire maître, maître, en tu nombre profetizamos. non non nous te qu'on prophétiser. En tu nombre hemos echado fuera demonios. Non non nous te qu'on été démon yo. Alabanza al Señor. Dios respalda su palabra. Bon Dieu supporte parole li. Si se predica que Jesús Si salva, vous prêchez que Jésus sauve, usted cree, ou quoi, usted es salvo. ou sauve. Eso no quiere decir que el predicador es salvo. Ça veut dire que le prédicateur ali sauve. A su nombre sea la gloria. Qué difícil parece este camino, ¿no? Qui difficile de chemin ça. Por eso dice la palabra que el justo con dificultad C'est pour se ça salva. parole là dit que juste avec difficulté, il est pour le sauver. Y dice, ¿a dónde aparecerá entonces el pecador y el impío? Il dit qui ça va arrêter pour impur avec péché yo. Está sentada sobre muchas aguas. Il chita sur un pile de l'eau. Una iglesia grande. Il y a une grosse église. Una iglesia fuerte. Il y a une grosse église qui est force. Pero la iglesia de Mais Filadelfia, l'église Philadelphia, la iglesia misionera, l'église missionnaire, es pequeña, c'est une petite église, pero poderoso en el espíritu. mais qui a une pile puissance en esprit. Versículo 2. Verset 2. Nuestra hermana Maricela lo puede leer. Amén. 17:2. ¿Qué dice? 17, verset 2. Kukende e reina di terra a comete actonan di immoralidad. Y esnan kutabiba riba terra abira burachi di e bia di su inmoralidad. Amén. Recuerda. Songez,
Verset 2, il dit, Roi la terre yo, lage koyo dans désordre avec. Tout le monde qui était sous la terre, sous acte divin, mauvaise ville. Recuerda que estamos hablando de quién? Songe de qui ça parle là? De la gran De ramera, gros jeunesse là. de una iglesia grande, Yon gros l'église. la iglesia apóstata, L'église apostasie encabezado por la iglesia católica. qui est en tête l'église catholique. Y no sé si es mentira, pero leí en el internet que el Papa quiere cambiar la Biblia. Moi pas connais son mentilier mais moi li sur internet que le pape voulait changer la Bible. Gloria a Jesús. Amén. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Il dit Roi yo lage koyo dans désordre avec. Nimrod, en Génesis 10, 10 al Dans 12, Genèse 10, 10 à 12, fundó 8 ciudades. Nimrod te fondé 10 ou bien 12 villes. Recuerda que la adoración de la madre y el hijo Songez adoration maman petite là, se comenzó con la mujer de Nimrod il commençait avec femme Nimrod là. y se fue esparciendo. Et puis il vient blaye. Sin duda, ellos siguieron con el culto babilónico Sans douter, il te continué, il te suivre avec le culte Babylone là. fundado por él Il te fondé par lui-même. y se esparció sobre la tierra. Et puis il gagne sur toute terre. Amén, hermanos. Cuando Dios confundió el idioma de ellos, Là que bon Dieu te confond langue yo, hein. fueron esparciéndose Yo tout te gagne. y con ellos la religión también. Et puis la religion yo a tout. Pero hermanos, vemos también, y más adelante lo vamos a ver una vez más, Mes frères, ça me pile nous parler ça encore que esta iglesia, que l'église ça, la iglesia católica, l'église catholique. y no estoy hablando mal, estoy hablando de historia. On va pas parler mal de l'église catholique, mais parler de histoire. Amén. La historia nos dice Histoire dit nous. que desde los años 600 para arriba, Depuis année 600 La- aller en monter, la iglesia católica l'église catholique, era la iglesia del Estado. c'était l'église d'État. Amén, hermanos. La iglesia católica tenía poder para poner y quitar reyes. L'église a gagné un pile pouvoir pour te ouéter, mettre royaume. Era una iglesia que era mantenida por el gobierno, y aún en muchos estados. Son l'église qui te kembe par gouvernement yo, jusqu'à présent que toujours. Cuando el Papa visita algunos lugares, Les papes là, la visite quelques côtés, el gobierno de ese país gouvernement pays a paga todos sus gastos. paye toutes dépenses yo. En Italia, En Italie, a ese país o ciudad que se llama Roma, dans pays ou bien ville qui est les Rome là, completamente amurallada, complètement qui est entouré avec muraille. una ciudad rica, Une ville qui est riche. pues con la cual han fornicado los reyes de la tierra, Et bien avec ça que roi yo tombé dans des autres avec là. cuadra exactamente Quoi exactement? con esa religión babilónico Qui est religion Babylone là, que tiene su continuación en la iglesia católica. qui est continuation dans l'église catholique. Hermana Zoraida. Amén. ¿Y Roma? Roma tem inteira ciudad, Ajá. es ciudad com muralha rondoide, é uma Vaticano. Vaticano. Amén. Dan, glorificado sea Jesús. Amén. Y dice, en vino de su fornicación. Il dit là, il tombé dans des ordres avec. Sabemos que la Biblia llama fornicación Et nous connaissons que la Bible est de fornication. cuando el pueblo abandona a Dios. Là que un peuple abandonné bon Dieu. Dios lo ve como fornicación. Bon Dieu garde ça dans un désordre là, comme fornication. La iglesia es la novia de Cristo. L'église c'est ménage Jésus-Christ. Amén, hermanos. Y si la iglesia no está sirviendo a Dios, Si l'église n'a pas servi bon Dieu, está sirviendo a Baal, si elle a servi Baal, está dejando a su novio, eh ¿no? bien, il quitte ménage là. Está fornicando. Il a commis des autres lâchers. Y esta iglesia, Eh bien, l'église là, amén, ha fornicado. il est tombé dans des ordres. Dice el vino de la fornicación, que quiere decir la idolatría en la iglesia católica. Qui veut dire idolâtrie, les idoles l'église catholique là. Amén. La adoración de la creación Adoration en création, en vez de adorar al creador. ou bien au lieu de peut adorer à créateur. Nosotros no adoramos la creación. Nous-mêmes, nous pas adorer création. Cuando Juan tuvo esta revelación tan grande, Les gens te fait gros révélation ça. él quiso inclinarse para adorar al Il ángel. devait descendre pour te adorer les anges là. El ángel le dijo, no, Les anges dit non, no me adores. pas adorer moi. Adora a Dios. Adorer bon Dieu. Yo soy consiervo. Parce que moi c'est un conservateur. Yo estoy aquí para servirte. Moi là pour me servir. Yo soy mensajero. Moi c'est un messager. Solo se adora a Dios. Seulement adorer bon Dieu. Y él está aquí en esta Et noche. bien il a soya. Amén, hermanos. Y versículo 3. Verset 3. Amén. Hermana Ingrid lo puede leer. Gloria a Jesús. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata,
llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todavía estamos hablando de esa mujer, Jusqu'où on a parlé des femmes là, de esa grande ramera, gros jeunesse là, que hemos dicho que es una iglesia. qui nous dit que lycée est l'église. Amén. Y dice, me llevó en el espíritu en el desierto Il dit, il y allé ensemble avec mon esprit dans le désert. y vi una mujer. Moi, ouais, une femme. Revelación 17, 18. Révélation 17, 18. Nuestra hermana Vean lo puede leer. ¿Qué dice Revelación 17, 18? Wendy. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Verset 18, il dit comme ça. Pour finir, femme ou te wea, c'est gros la ville qui a dominé sur tout roi qui sur la terre. Juan vio una mujer. Sans jouer, une femme. El ángel inmediatamente le explica Immédiatement, Jean t'a expliqué. y le dice, esa mujer que has visto Il dit, femme ou wea, es la gran ciudad, c'est gros la ville. Vaticano, Vatican. que reina sobre los reyes de la tierra. Côté que roi, c'est roi sur terre. No hay otra ciudad, Pas une autre ville. aparte de À Babilonia, partir de Babylone, amén, que tenía tanto poder sobre los reyes de la tierra. qui a un paquet pour pouvoir ça sur roi sur la terre. Lee la historia, hermanos. Lis histoire, frère. Yo. Amén, hermanos. Pues esta mujer, Eh bien, femme ça, esta gran ramera, gros jeunesse ça, es el sucesor del babilonismo. qui c'est successeur babylonique. Pues la iglesia católica Eh romana. bien, l'église catholique romaine. Dice que está sentado sobre una bestia bermeja. Il dit, chita sur une bête. ¿Qué es bermeja? ¿Cómo? Braincla. ¿Qué es bermeja? ¿Qué va a tener papiamento? Escarlata. ¿Qué es escarlata? ¿Papiamento escarlata? Es rojo. Amén. Il chita sur une bête rouge. Y está sentado sobre una bestia. Il chita sur une bête. ¿Cuál o quién es esta bestia? Qui est ou bien qui ça qui c'est bête ça? ¿Quién me puede decir? Esta bestia del versículo 3 Dans verset 3, bête ça, dice que la mujer il dit femme là, está sentada sobre una bestia. il dit chita sur une bête. ¿Nadie? Personne. Podemos leer Revelación 13, versículo 1. Nuestra hermana Charlie. Revelación 13, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Révélation 13, verset 1er. Gloria al Señor. Alaba a tu Dios. Loué bon Dieu là. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ya hemos pasado por Apocalipsis capítulo 13. Nous déjà passé déjà dans chapitre 13 là. Esta bestia Bête ça, de Revelación 13 Révélation 13 là, y capítulo et 17 chapitre 17, es el anticristo. c'est Antichrist là. Amén. Esta bestia, Bête ça, esta mujer femme là, controla il contrôle la bestia, ¿o no? bête là, Porque está sentado sobre la bestia. parce qu'il est chita sur bête là. El jinete controla el caballo. Et mon cavalier il contrôle cheval là. Pues esa iglesia Eh bien, l'église ça, va a tener apoyo il va gagner appui del anticristo. des antichrist. Amén. Dice, una bestia bermeja llena de nombres de blasfemias. Il dit bête là te gagne 7 têtes avec 10 cornes, il te gagne pile mojou dans bouche li. Y vemos en el capítulo 13, hemos Nous visto va voir dans chapitre 13 là, que el anticristo blasfemará a Dios y al cielo. Antichrist là la parler, il gagne pour parler bon Dieu mal, bon Dieu qui dans le ciel là. Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Il gagne 7 têtes et puis 10 cornes. Amén. Esto identifica al anticristo. Ça veut dire ça c'est Antichrist là. Y esta mujer, la grande ramera, Et femme ça, gros jeunesse là, esta iglesia l'église là, está sentada sobre el anticristo. les chita sur Antichrist là, Y eso quiere decir ça veut dire que lo controla. il gagne pour le contrôler. El anticristo es un gran político Antichrist c'est un gros politicien que se va a levantar mundialmente qui va lever mondialement. y va a tener poder sobre todo el mundo. Il va gagner pouvoir sur tout le monde. Amén. En la historia de la iglesia católica Il dans l'histoire de l'église catholique, y hasta ahora, et jusqu'à
en toda parte que la Iglesia Católica se ha establecido, Dans toute partie côté l'église catholique établie, siempre se ha metido en la política il toujours fourré li dans les affaires politiques de ese país. dans des pays. Siempre se ha convertido en un poder político. Il toujours converti dans un pouvoir politique. Esta iglesia ha puesto reyes y ha quitado reyes. L'église a mis roi et puis il était roi yo. Ha puesto presidentes, Il mettait président yo, gobernantes, gouverneur yo, dictadores. dictateur yo. La iglesia católica ha apoyado a Hitler. L'église catholique li a appuyé Hitler. ¿No dicen amén? Ne pas dire amen. Lean la historia. Li histoire. Yo sé que todos nosotros hemos salido de la iglesia católica porque tal vez les duele lo que estoy diciendo. Moi connais peut-être c'est nous tous qui sommes dans l'église catholique qui va faire mal de ça qui n'a pas dit. Alabanza al Señor. Si entendieras la verdad te hará Si vous libre. comprenez vérité, vérité va faire libre. Amén, hermanos. Lee la historia. Li histoire. Ellos mismos han reconocido Yo même yo reconnaître que han apoyado a Hitler. que yo appuyé, li appuyé Hitler. Y cuando Hitler comenzó a perder la guerra, Et bien là que Hitler commence à perdre petite guerre, lo dejaron caer como patilla yo verde, de quitter le tomber ta couillon melon fait. como sandía verde. Ta couillon melon fait. Amén. Apoyaron también a Mussolini. Yo te appuyé tout Bansulini. Apoyaron a Perón. Yo te appuyé à Apollon. Apoyaron a Trujillo. Yo te appuyé à Trujillo. Y así en la gran tribulación, C'est comme ça dans la grande tribulation, la iglesia ecuménica, l'église économique ça, encabezada por la iglesia católica, qui gagne comme chef l'église catholique, controlará al anticristo. il pourra contrôler Antichrist. Y a la mitad de la gran tribulación, Et puis dans la grande tribulation, el anticristo destruirá esta iglesia Antichrist pourra détruire l'église ça, para exigir toda adoración a él. pour exiger toute adoration dans lui-même. Amén, hermanos. Escríbelo. Écrit ça. Si no lo crees, Si vous pas quoi, lo vas a ver. ou pral well. Y vas a decir, Ou pral dit, el pastor George tenía razón. pasteur Georges, tu as raison. Qué pena que no está aquí para hablar con él ahora. Et qui peine qu'il parle là qu'on y a pour nous parler. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. A su nombre. La semana Valley puede leer el versículo 4. Verset 4. Gloria a Jesús. 17, 4. Chapitre 17, verset 4. Había Mike. Vestina púrpura Di nuovo, cosa di nuovo trove? e mulher estava da vestina púrpura escarlata e adornada com ouro, pedra precioso e perla. E dentro de sua mão estava copa de ouro, llena de abominação e coisa impuro e sua imoralidade. Il dit dans verset 4 là, femme là te gen yon rad soie mauve ak rouge sans souli. Il était chargé avec bijoux fait en l'or, avec pierre toute couleur, ensemble avec belle graine pelle. Il était kembe namel, yon godé fait en l'or qui était plein avec madichon ensemble avec vieux bagay sale la vie jeunesse lia. Dice que esta mujer, Femme là dit, esta iglesia, l'église ça, estaba vestida de púrpura y de escarlata. il était habillé avec yon rad soie mauve avec sans rouge, couleur rouge sur lui. Yo busqué en el internet, Moi cherche ça sur internet. amén, los vestidos Habillé ça yo. de los Habillement ça yo. cardenales, sacerdotes Habillement sacrificateur yo católicos. et catholique yo. ¿Y de qué color se visten? Qui couleur yo mette? Yo te monsieur. Hermana Dulce tiene una falda bonita, larga, amén, roja. Et par exemple, celle du c'est li un rad rouge sur lui, Pero estos pastores también se ponen falda así, mais j'en ai pas ça yo tu même tu mette même robe longue ça, larga, amén, bien longue. y sin rajas. Amén. Sans Y son, fonder. son rojos C'est couleur rouge y púrpura, et puis qui soit mauve, lila. mauve. Tenía todo eso, pero eso se dañó, por eso no lo puedo ilustrar ahora. Pero búscalo en la casa. Vous pouvez chercher là parce que nous tout ça mais à cause nous pas gagner. Cardenales católicos. Et cardinal catholique yo, Y tienen qué color de vestido? yo gagne couleur habillement ça yo, Rojo vivo rouge y púrpura. et puis mauve soie. Amén. Qué casualidad, dice la Biblia, habla de eso. Amén. Qui casualité que la Bible parle de ça yo. Y dice, y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Il dit à pierre toute couleur ensemble avec belle graine pelle.
Vaticano es el estado más rico del mundo. Vatican c'est lui-même qui est un état qui est plus riche dans le monde. En cada país donde se establezca, Dans chaque pays côté yo établi, él tiene el concordato que él cierra con los países, un convenio. il y a une condition, Convenio, il y a un pacto un contrat Amen. qu'il signe ensemble avec le pays. que él hace con los gobiernos. Il fait ça avec le gouvernement. Y los gobiernos Et mantienen puis le gouvernement kembe ça a la iglesia católica. dans l'église catholique là. Ese. Amén. Estamos saliendo al aire, amén. Van a quemar la iglesia. Pero los pastores católicos Eh bien, père catholique yo, reciben su salario il recevoir un salaire de nuestro dinero de impuesto que pagamos. de l'argent impôt que nous-mêmes nous payons. Amén. Y dicen que ustedes dan ofrenda y diezmo y para el pastor. Et yo dit que ou même quand la dîme offrande pour pasteur, Ustedes tienen que pagar el salario de su pastor y de los pastores católicos. eh bien, ou besoin payer salaire pasteur plus pour père catholique là tout. Sí, porque el Estado paga su salario. Parce que le gouvernement yo paye salaire li. Ahora, ¿por qué? Kounya pour qui ça? Yo también soy pastor. Moi-même tout moi suis pasteur. ¿Por qué no pagan mi salario? Pour qui ça va payer salaire moi? Para yo retirarme de ese Pour trabajo. moi rester comme dans travail moi. Y reciben SCAL 17, Et pour recevoir étape 17. salario, Si, on salaire. SCAL. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Tiene concordato con el gobierno, Yo gagne condition, yo gagne con los gobiernos. avec le gouvernement yo. Unos años atrás se cayó esa campana de la iglesia allá bajo de 2 ans passés, la cloche de l'église a été venue tomber. 20,000 florines en ese tiempo. Et dans l'époque, ça a été 20 000 florins. Y el gobierno pagó esa campana. Eh bien, c'est le gouvernement qui paye pour clore ça. Amén, hermanos. Vaticano es la ciudad más rica del mundo. Le Vatican, c'est lui-même qui est qui est plus riche dans le monde entier. Recibe millones. Il recevra milliers de milliers. En toda parte donde el Papa va, Et tout côté, les papes allés, le pagan todos sus gastos. il a toujours payé dépenses liées. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Dice, tenían un cáliz de oro en su mano. Il dit, il y a un go de fête en l'or, namel. Una copa, yo tenía todas esas fotos, una copa de oro en sus manos. Il y a un go de en l'or, namel. Búscalo en internet en esta noche. Cherchez-les sur internet. Usted ve esos cardenales Ou après cardinalio, con esa copa de oro, avec godé en l'or ça. con ese cáliz de oro. Avec godé en l'or ça. Cuando hacen su misa, Là qui a fait messieurs, tienen esa copa. il y a un godé ça. Una mujer con copa en su mano. Il y a une femme avec godé ça namel. Amén. Era uno de los símbolos de idolatría C'est un symbole d'idolâtrie. del antiguo De Babilonia. ancien Babylone là. El sacrificio de la misa Sacrifice messe là, es sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesús sacrifice corps sans Jésus-Christ, que el sacerdote hace en el altar. que sacrificateur a fait dans l'hôtel là. Amén. Y estas misas Eh bien, messe ça yo, son las ceremonias principales del culto católico, c'est cérémonie principale de culte catholique. pero a la vez es una herejía, Mais à la fois, c'est un choix. una falsedad C'est un grande, gros folie. lleno de babilonismo, hermanos. Plein babylonique là-dedans. Amén. Con el sacrificio de la misa, Avec sacrifice, messe ça, uno invalida yon invalidé la obra de Jesús. travail Jésus. Amén, hermano. Es una blasfemia C'est un jugement. porque una vez se hizo un sacrificio Parce que yon fois, elle fait un y sacrifice. listo. Et puis, ça finit. Ese vino, Eh bien, divin. ese pan, Pain, no es la carne c'est pas corps, ni la sangre de Jesús. ni sang Jésus. Una vez Él se entregó para nosotros Yon fois le remettre pour nous, un sacrificio perfecto. yon sacrifice parfait. Amén, hermanos. Dice que esa copa Il dit, godé ça, está lleno de abominaciones de la suciedad de su fornicación. li plein maldiction, bien bagay sale qui là-dedans. Pues el cáliz, Eh bien, godé a, esa copa, godé ça, está en la mano de la mujer, qui nan mes femmes de là, la grande ramera. dans gros jeunesse là, Esa mujer femme là, representa la il iglesia. représente l'église. Amén. Entonces, eso quiere decir Eh bien, ça veut dire, que la iglesia de la ramera l'église jeunesse là, llena de inmundicia, qui gagne pile le monde là-dedans, llena de qui abominación, gagne pile abomination, llena de idolatría y paganismo. qui gagne pile idoles. Amén, Claro. hermanos. Versículo 5. Verset 5. Alabanza a Jesús para siempre. Gloria al Señor. ¿Quién quiere leer? Versículo 5. Il escribe le livre, verset 5. Hermana Paulina, versículo 5. Después, hermano
Máximo. Versículo 5, ¿qué dice? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verset 5 là dit, te gen yon nom écrit sous front li qui te gen yon sens caché. Gros Babylone, maman jeunesse yo ensemble ak tout bagay sale qu'a fait sous la terre. Dice Li dit, su nombre, non li Babilonia la grande, Babylone, gros Babylone là. la madre Maman de las fornicaciones. jeunesse fornication yo. ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Que en las fornicarias, Et fornicateur là, en las fornicarias, No, entre las fornicarias, entrer dans fornicateur yo, dengue fornicadona, dans fornicateur yo, na ente takabo takabo. Dengue sunango de fornicar. dans ça yo k'ap commettre fornication, Amén. Ella es la más grande. eh bien lui-même li plus gros. La madre de las fornicaciones. Maman fornication yo. Babilonia la grande. Gros Babylone là. Entre todas las iglesias que existen, Entre toute l'église yo qui existait, la iglesia católica es más grande. ¿O no? eh bien l'église catholique les plus gros. En miembro, Membre en edificios, dans l'édifice, en dinero dans l'argent y en pecado. et puis dans péché. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios llama a su pueblo Israel esposa. Bon Dieu le peuple d'Israël épouse. Jeremías 3:14, hermano Máximo. Jeremías 3:14. Jérémie 13, 14. ¿Qué dice ahí? Jeremías 3:14. 3. Trouba. Jérémie 3, 14. Pardon? Gloria al Señor. Alléluia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aleluya. Gloire à Jésus. Convirtiós a los hijos de rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Una vez más. Y tomaréis una de cada ciudad y dos de cada familia. Y yo 13, 14 solamente. 3, 14, una vez más. Convirtiós hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y tomaréis uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y os introduciré en Sion. Amén. Dans verset 14 là, il dit, nous-mêmes qui virons deux ban moi, tournez vin joindre moi. C'est moi-même Seigneur qui dit ça parce que c'est moi-même qui mette nous. Moi pral prend yon moun dans chaque la ville nous yo, deux moun sous chaque branche famille, m'a mené nous tourner sur mon Sion. Amén. Dios llama al pueblo de Israel esposa. Bon Dieu le en peuple Israël la ménage épouse. Cuando ellos abandonan a Dios, les qui ont été abandonnés bon Dieu, Dios los llama adúltera. Bon Dieu le adultère. Pero esta iglesia que es sucesor de Babilonia, mais l'église qui est successeur Babylone là, no es esposa. C'est pas madame. Por eso Dios lo llama fornicaria. C'est pour ça bon Dieu le fornicateur. Por eso Dios lo llama gran ramera. C'est pour ça bon Dieu le gros jeunesse là. Por eso Dios lo llama madre de fornicación. C'est pour ça bon Dieu maman jeunesse là. Amén, hermanos. Y hay toda una lección que podemos dar tocante Babilonia, su culto babilónico. Amén. Bien, toute leçon que va bailler au sujet de service Babylone. Tal vez al terminar Apocalipsis vamos a pasar por ahí. Peut-être à la fin révélation, terminer la révélation que va venir avec. Abominación, hermanos. Abominación, frère mío. Dice de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra. Il dit maldiction sous terre. Abominación es algo terrible. Maldition c'est un bagage terrible. Abomination c'est un bagage terrible. Abominación. Abomination c'est un bagage terrible. Algo condenable. C'est un bagage qui condamné. Algo que produce ganas de vomitar. C'est un bagage qui produit ou qui l'envie vomir. ¿Y qué llama Dios abominación? Et qui ça bon Dieu les abomination? Cuando oramos a dioses falsos. Les que nous prions bon Dieu qui c'est faux. Amén. Jeremías 3. Idolatría. Idol. Amén. Dios llama abominación. Bon Dieu les abomination. Ezequiel 36:16. Ezequiel 36:16. Los que adoran a dioses falsos. Moun qui adore faux Dieu. Oseas 9:10. Osée 9:10. Dios dice que es abominación. Bon Dieu dit c'est abomination.
hipócritas. Hypocrite yo. Tito 1:16. Titre 1:16. Los que cambian la palabra Moun qui change parole là. para Dios es Pour abominación. mon Dieu c'est abomination. 2 Pedro 3:17. 2 Pierre 3:17. Amén. Otros casos que el nombre de la Biblia. L'autre cas que la Bible nomme. Esta mujer Eh bien femme ça, cumple con todas estas prácticas. li accompli à toute pratique ça yo. Amén, hermanos. Vamos a ver un versículo más. On a loué un verset encore. Versículo 6. Verset 6. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Nuestro hermano Julio lo puede leer. Revelación 17:6. Révélation 17 verset 6. Dice así: vi la mujer ebria, No, embriagada. embriagada. Aquí dice ebria. ¿Ebria? Ah, ok. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Verset 6 là il dit moi ouais femme là t'es sous tellement li te boue sans moun k'ap servi bon Dieu yo ak sans tout moun yo te touye parce que yo te prend position pour Jésus les mouel moi te saisi en pile. ¿Quién me puede explicar este versículo? Qui laisse va expliquer verset ça Con lo que ya expliqué. pour ça que moi déjà expliqué. ¿Quién me puede explicar? Gloria al Señor. ¿Escucharon la pregunta? Nous écoutez question hein? Hermano Polanco. Hermano Polanco quiere tratar de explicar el versículo aquí. La iglesia católica fue la que se encargó de matar a todos los que salían a predicar la palabra, los que querían ampliar este evangelio, aquellos cristianos en aquel tiempo. Entonces ella va a seguir matando. Por eso es que dice que la vio ebria con la sangre de lo ¿Qué es ebria? Embriagada. ¿Qué es embriagado? Borracha. Borracho. La vio, por eso dice que la vio borracha por toda la sangre. Entonces la mujer allí representa Et bien femme ça représente a la iglesia católica. amén. l'église catholique. Y la sangre de los santos. Et puis sans moun qui ap servi bon Dieu yo, ¿Qué pasó? Estaba hablando con él. Y la sangre de los santos Son aquellos que mató la iglesia católica, que eran lo que salían a predicar la palabra. amén. La historia, la histoire amén. En el año 300 después de Cristo, année 300 après Jésus-Christ, la iglesia unió con el Estado. l'église est unie à état. Un grupo se separó Un groupe vient séparer porque no aceptaron esa mezcla. parce qu'ils n'ont pas accepté mélange. Amén. La iglesia tiene que mantenerse pura. L'église a besoin kembel pur. Por eso el cristiano verdadero Si vous êtes un vrai chrétien, no se postula como candidato para la il política. va pas mettre sur liste comme un candidat pour politique. Nosotros no vamos a reinar ahora. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas diriger ou bien gouverner Kounia. Esto no se va a mejorar. Ça va pas venir plus bon. Ni como usted como diputado o presidente. Même si ou même ou t'es là comme président ou bien député. Amén, hermanos. Esto va de mal en peor Bagay la pral plus mal et plus mal. para los que no conocen a Cristo. Pour monde qui par contre Christ là. Pero la Biblia dice Mais la Bible dit que Dios viene a buscar una iglesia pour venir chercher une que l'église está brillando de luz. qui brille avec lumière. Daniel 12 dice Daniel 12 dit que los entendidos monde qui comprend yo en este tiempo dans temps ça, resplandecerán. yo va éclairer. El mundo irá de mal en peor, Le monde va aller plus mal et plus mal. pero la iglesia de Dios no. Mais l'église bon Dieu non. Se va a recuperar Il fuerza, va reprendre force. va a recibir poder. Va recevoir puissance. Amén, hermanos. Alabanza al Señor para siempre. Pues nosotros no metemos en la política, hermanos. Eh bien nous-mêmes nous pas dans affaires politiques frère. Cuando la iglesia se unió con el Estado, Là que l'église devient unie avec un l'État, grupo se separó. il y a un groupe séparé. Y no hay que ver en la Biblia, mira la On historia. pas même besoin ouais, la Bible besoin regarder l'histoire seulement. La iglesia con sus santas inquisiciones, L'église avec saint su institución, heilige Kruistochten, sus cruzadas santas, il y a croisement saint yo.
Si son hermanos como santas que van por allí predicando, gloria a Dios. Si c'est un frère d'accord, un frère saint qui va aller bon là prêcher, gloire à Dieu. Pero eran ejércitos Mais c'était l'armée yo, de la iglesia católica, de de los l'église países que la catholique, apoyan, pays yo appuyé que iban a matar, a perseguir et aller à persécuter à tuer. a todo cristiano que no se ha unido con la iglesia. Tout chrétien qui pas uni à l'église ça. Y han matado millones. Et bien yo tué milliers de milliers. En Francia, La France. cuando el protestantismo se levantó, Les que moun qui protesté yo, les yo vinn lever, lo callaron con sangre, et bien yo te fait fermer bouche accent. quemaban a Yo gente. brûlé moun. Eso se llaman mártires. Ça le matin. Mataron a Policarpo, Yo tué à Polycarpe. un pastor en aquel tiempo, Yo pasteur dans l'époque ça. de anciana edad. Ancien d'âge. Amén. Anciana edad. Dans l'âge ancien. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y lo pusieron allí sobre leña. Et puis yo mettais là sous bois yo. Y le dijeron, rechaza, Yo dit li nier. niega tu fe, Nier la foi. Oh. niega tu Nier Cristo. Christ. Amén. Y él dijo, ¿cómo puedo negar a mi Jesús? Li dit comment on va faire nier Jésus nan? Alabanza al Señor. Y le prendieron candela, vivo le Et quemaron. puis vivant yo limé l'en di feu, yo brûlé. Amén, pero él alabando al Señor. Mais il t'a loué bon Dieu. Y no estoy hablando mentira, está en la C'est pas historia. mentir ma bail parce que ça dans l'histoire. Amén, que mataron millones de Yo cristianos. tué en pile chrétien. Eso es la sangre Ça c'est sans ça yo. de los santos, Moun qui saint yo. la sangre de los mártires de Jesús. Et sans maman Jésus. Cuando uno se embriaga, hermana Paulina tiene una pregunta. Cuando uno se embriaga, Les que yon moun di sou, cuando uno está borracho, les que yon moun sou, es porque tomó mucha et cerveza. parce que li boit en pile bière. Amén, que está lleno. Li plein. Esta iglesia está lleno L'église a plein. de la muerte de esos inocentes. L'amour innocent yo. Amén, hermanos. Y Juan se quedó maravillado. Et puis chanter était merveilleux. Amén. Porque él no se podía imaginar Parce qu'elle n'est pas capable d'imaginer tanta maldad paquet méchanceté ça yo. puede salir Capable de sortir de una iglesia, dans l'église. de uno que dice que sirve a Dios. Dans un monde qui dit qu'il a servi bon Dieu. Alabanza al Señor. Hermana Paulina, ¿Eso no era lo que hacía Saulo, pastor? pero eso no se refiere a Saulo. Saulo Saul, perseguía a los cristianos il était persécuté les chrétiens yo. y a sus pies murió Esteban. Et puis dans pied li Étienne te mourir. Amén. Pero después de eso, Mais après ça, amén, porque la iglesia se formó parce que l'église a venu former, más aún después que cuando Saulo se convirtió plus toujours après Saul vient convertir. y se creció en todo el mundo. Il était grandi dans le monde entier. Pero esos mártires, Mais matin ça yo, desde los años 300 para arriba, depuis l'année 300 aller monter, aller, era terrible. il était terrible. Antes de la iglesia unido con el Estado, Avant l'église de venir unie avec l'État, el Estado perseguía a los cristianos. l'État de persécuté chrétien yo. Amén. Y mataba a los cristianos. Yo te tué chrétien yo. Y después el Estado se unió con la iglesia. Et puis après l'État venu unie avec l'église. Ahora la iglesia unido con el Estado On a l'église qui est unie avec l'État, persigue a los yo cristianos. persécuté chrétien. Peor que antes. Plus mal que longtemps. Amén. Gloria al Señor. Más preguntas. Plus question toujours. Amén, hermanos. Hermano Darío. Amén. Usted habló de apostatar. ¿El hipócrita apostatea de la fe o no? El hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Una persona que muestra ser cristiano y no lo es. O muestra ser vivir la fe y no lo es. O vivir en Cristo y no lo es. En mi punto de vista. Si es apóstata, porque no vive la palabra. Amén. De una manera va a decir es apóstata, porque no vive la palabra. Tal vez lo cree, pero no lo vive. Peut-être qu'il va croire, mais il pas vivre. Amén. Hay una diferencia. Il y a une différence. El apostatar es que uno no cree esa palabra. Apostasie, c'est là que on ne pas croire parole. Amén. Está escrito, Il écrit là, pero no lo vive. mais il pas vivre. Amén. Una vez un grupo de hermanos Une fois, il y a un groupe frère, que se reunían, ils étaient réunis. amén, de allí se reunían en una casa y me invitaron a predicarles. Ils réunis dans un cas et puis ils ont invité mal prêcher yo. Amén. Y ellos me pidieron predicarles santidad. Yo même yo demandé pour me prêcher sainteté.
Amén. Y les prediqué santidad. Moi prêcher sainteté. Normal, cuando vamos a los hogares, Normalement, là que nous allons dans caillou, predicamos a Cristo. on Amén. prêcher Christ là, A la salvación. dans le salut. Cuando Dios entra, Et là que moi entrer, cuando limpia adentro, là que bon Dieu rentre, il nettoie en dedans, transforma afuera. il transforme dehors. Pero ellos me pidieron predicar santidad. Mais eux même ils demandé pour me prêcher sainteté. Y les prediqué santidad. Moi Amén. prêcher sainteté. Interno, externo. En dedans et dehors. No cayó en buena tierra. Il pas tombé dans bon terre. Y uno me dijo, Et on dit moi, ¿crees porque yo hago esto Dios se va a enojar conmigo? ou quoi parce que me fait ça bon Dieu va le fâcher avec moi? ¿Por qué Dios lo ha escrito entonces en su palabra? Eh bien moi dit pour qui ça bon Dieu écrit la parole alors? Eso es apostatar. C'est ça qui c'est apostasie. Usted lo lee Ou lit y no lo vive. et puis ou pas vivre de lui. No lo cree. Ou pas quoi? Lo pone a un lado. Ou mettez le lion bord. Amén, hermanos. Hay gente que descartaron toda la antigua, toda la Bible Views, el Viejo Testamento, Il y a des gens qui restent pendant parole dans tout l'Ancien Testament para no vivir la palabra. pour ne pas vivre Pero parole là. tienen que descartar del Nuevo Testamento también. Eh bien, on a besoin de rester dans le Nouveau Testament tout. Es mejor obedecer la palabra. C'est meilleur que obéir parole là. ¿Qué vale la pena perder su tiempo estar en la iglesia soportando este frío y después perderse? Qui ça vaut dans l'église après pile temps et puis supporter fret ça après ça on perdu? Amén, hermanos. Estamos aquí para recibir Nous là pour nous recevoir porque queremos llegar al parce cielo. que nous voulons arriver dans le ciel. Amén, hermanos. Jesús dijo, Jésus dit, ven todo el mundo, va en todo el mundo. allez dans le monde entier, dans tout le En monde. Judea, en Samaria, Dans Judée, Samarie, en Jerusalén, Jérusalem, hasta los fines de la tierra, dans fin terre, a predicar la palabra. à prêcher parole là. Pero él les dice también, Et puis il dit tout, y haced discípulos. fais venir disciples. Amén. Jesús le dice, Jésus dit, si permanecieres en mi verdad, si nous restons dans moi vraiment, si vos quedas de mi si palabra, vous restez dans la parole si moi, persistes en mi si vous palabra, persistez dans la parole moi, entonces seréis mis discípulos. eh bien laisse ça ou va disciple moi. Pues no es Eh bien suficiente pas suffit de aceptar al pour Señor. accepter Jésus. Eso es el comienzo. Ça c'est commencement. Según va pasando el Pendant tiempo, le temps va le passer, Dios demanda más de usted on Dieu demande plus toujours para ser discípulo de Jesús. pour être disciple Jésus. Amén. Cuando perseveramos en la verdad, Là que nous persévérer dans la pero cuando vérité, usted entiende la et verdad, puis vous venez comprendre la no es el vérité, pastor que le liberta a c'est la pasteur usted. qui libère vous. No es el pastor que abre sus C'est ojos. la pasteur qui ouvre les Es yeux. la palabra de Dios. C'est la parole de Dieu. Es la palabra de C'est Dios. la parole de Dieu. Cuando yo entendí Combien moi comprendre? que ese muñeca, no sé cómo se Il llama, a te comprendre là que tu proposes ça, par comment le relais. no me podía Il ayudar. me aider moi. Yo oraba, Moi t'as prié. ponía 25 Je centavos mettais 25 centimes. y clamaba Je te connais relais dans lui-même. a esa muñeca. Dans poupée. Amén, hermanos. Porque no podía ver, Pour qu'ils soient capables de boire. porque estaba tapado, cegado. Parce que moi t'es aveugle. Pero cuando vino la Mais palabra, là que parole la vini. la palabra es viva y Parole la eficaz. vivant et puis efficace. La palabra, no mi palabra. C'est pas parole moi. Mi palabra ofende. Parole moi forcé. La palabra de Dios toca, Parole moi touché. hace dolor, Fait mal. pero cambia. Changer. Alabanza al Señor. Y esa verdad Vérité ça. nos hace Il fait nous libres. vivre libre. Esa verdad Vérité ça. es como un martillo, Un manteau. es como fuego, Rabacabashea. Pero es esta palabra Parole ça. que el ser humano Et necesita, l'homme besoin. que le cambia, Que changer. que le transforma. Transformer. Mi madre, antes de conocer al Señor, Maman, l'autre avant con bon Dieu. él no pudo comprender Mais capable comprendre. cómo yo pude cambiar. Comment faire moi-même t'es capable changer. Amén, hermanos. Él dice, no, tal vez en esa iglesia Il dit non, peut-être dans l'église ça. es la música, porque a usted le gusta la C'est música. musique parce que me connais la musique. No puede On est entender capable de comprendre qué es la palabra. que ces paroles là. Y yo pasaba todo el día On te passe pendant toute journée. orando, On t'a prié. escuchando alabanzas, Écouter louange. leyendo la On Biblia. t'a lu la Bible. Y ella llegaba cada vez, Et puis arrivé là chaque fois. George, suficiente. il suffit. Porque ella pensaba que iba a volverme loco. Parce que tu pensais que ça va le faire mille Pero fois. la palabra de Dios no puede hacer nadie Mais loco. pas de faire personne fou. Pero nos cambia, Mais le change nos nous. transforma, Nous transforme nous. nos llena, Nous plein nous. nos hace una nueva Que nous criatura. venions créatifs neuf. Cristo viene a buscar discípulos Jésus a venu chercher disciples.
Si tienes tiempo en el camino de Dios, no puedes ser creyente solamente. Tienes que ser discípulo. Hay que perseverar en la palabra. La palabra te cambia. Hay cosas que usted no puede cambiar en su vida. Hay cosas dentro que solo Dios puede romper, que solo Dios puede libertar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. A veces hay gente que tienen hijos, que tienen hijas, que están en droga, y esos hijos, esas hijas hacen dolor a sus padres. No quieren, porque aman a sus padres. Amén, hermanos. Esposos que golpean a sus esposas cuando toman, se emborrachan. He conocido familias que siempre tienen que correr al fin de mes porque el hombre cobró. Parce que monsieur a touché. Y después que pase esa embriaguez, et puis après elle fin passer sous lui. Perdóname, no lo voy a hacer más. Pardonnez, chérie, mais on va le faire ça encore. Hasta que tenga otra vez unos chelitos en sus jusqu'à ce qu'il ait un job encore foué dans poche. Quiere cambiar. Il veut changer. Como yo quería cambiar. Même te voulais changer. Pero no podía. Même pas capable. No podía dejar la fornicación. Pero el día que dije sí a Cristo, pude decir no al pecado. No al péché. Jesús me libertó. Jesús me cambió. A su nombre la gloria. Por eso necesitamos la palabra. Aunque duela. Diga, pero gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Podemos estar de pie en esta noche. Dele gracias al Señor en esta noche. Adora al Señor. Adore le Seigneur. Llame le donkey. Glorifica su nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bota grande, bota precioso, bota maravilloso, Jehová. Donkey, Jesús. Donkey, mi rey. Bota grande, bota precioso, mi Dios. Vos merece honra, vos merece gloria, vos merece alabanza, Señor. Oh, Dios de misericordia. Gracias, Señor Jesús. Alabanza al Señor. Oh, nos te adoramos, te adoramos, te adoramos. No adoremos, te adoramos. Lámpara es tu palabra en nuestros pies, Jehová. No adoremos, abre Señor. Nuestro entendimiento. Abre nuestro ser para entender tu palabra. Que esta palabra penetra. Que esta palabra liberta. Que esta palabra sana. Que esta palabra llena. Oh, tu palabra tiene poder. Que tu palabra germina en cada corazón, Dios. Te adoramos, Dios mío. Te adoramos, Jehová. Te adoramos en esta noche. Te adoramos, Señor. Iglesia, adora al Señor. Pide a Dios que te santifique. Límpiame. Transfórmame. Lléname, Jehová. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, gracias. Dele gracias. Dile así. Gracias, aleluya. Merci, Señor. Gracias, toda muralla se cae ahora. Toda muralla se cae ahora. Te declaro libre. Tu mente libre. Tu alma libre. Libre ahora. Rompo toda cadena. Toda atadura se cae ahora. Toda muralla se cae ahora. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Oh, alabanza. Adora, iglesia. Adora l'église. Adora, iglesia. Adora l'église. Adora. Ahora su presencia está aquí en este lugar. Bota el luz de mi caminar, mi guiador. Bota para siempre, para primitir. Que sempre louvo te, oh meu Senhor. A minha querer se botar em luz. Canté de mi caminhar. De mi caminhar, mi guiador. Botar para sempre. Vou permitir, Senhor. Eu sempre lo botei. Temos soledade, momento de tristeza, Deus tem. A minha querer sei, aleluia, vai querer. A minha querer. Dice, bota minha luz. Bota
Señor, bota mi fiel guardador, bota todopoderoso, de Dios maravilloso, vos mereces adoración, tu gloria y honor. Dico. Pasó botar. Mi Señor. Gloria a Jesús, aleluya. 30 años pasamos así. Señor Jesús, mi Señor, aleluya. 30 passé, moi, faire Seigneur Jésus, venu Seigneur, moi. Carrera largo, caminho largo. E chemin long. Houve prova, houve luta. En pile épreuve, en pile lutte. Verdade que não, Senhor, ajuda-me, aleluia. Mais jusque là, bon Dieu, E aidez-moi. te agradeci, Deus. E me remercie, bon Dieu. Doe graças ao Senhor. Moi, dis Seigneur, merci. Por esse dia. Pour jour ça. Esse irmão. E frère ça. Esse amigo. Ami ça. Que ele se foi. Qui était allé. Buscou Deus. Al chercher bon Dieu. Depois regressou. Après, il retournait. E me predicou o evangelho. Il prêchait l'évangile. Mi orgulho. L'orgueil, moi. Me impedia humilhar-me. Prêchait me descendre, moi. Pero eu sabia. Même te connais. Que tinha a necessidade de Deus em minha vida. Besoin de dans la vie. Graças a Deus. Merci, Seigneur. Por esse miércoles. Pour mercredi ça. Por esse miércoles. Pour jour mercredi ça. 1 de março 1989. 1er mars 1989. Levanté mi mano. Me levé même. Y dije, sí, Señor. Dit, oui, Seigneur. Reconozco que soy pecador. Moi, c'est un péché. Reconozco que necesito un Salvador. Reconnaître mon besoin de sauveur. Desde ese día. Depuis jour ça. Algo cambió. Le bagage changé. En mi interior. En dedans, moi. Y ahora puedo decir. Et qu'on a dit. Gracias, Jesús. Merci, Jésus. Por tu sangre que me ha limpiado. Pour sang qui nettoie. Y si en esta noche. Si a soya. Y si a noche. Si a soya. Ponte siente gozo del Señor. Si vous passez à joie, Seigneur. Ponte siente que vos te salvar. Vous passez à sauver. No sientes el gozo del Señor. Si vous passez à joie, Seigneur. Dios no es tu Señor. Bon Dieu, pas Seigneur. Puedes empezar hoy. Pour commencer courir. Como yo he empezado. T'as como même te commencer. 1 de marzo 1989. 1er mars 1989. Este puede ser tu nuevo día. Diga venir journée fou. Este puede ser tu nacimiento. Diga venir naissance. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Hay una vida aquí en este lugar. Est-ce qu'il y a un monde ici là? Que quiere entregar su corazón a Dios. Qui veut remettre quel nom bon Dieu? A decir a Dios. Pour dire bon Dieu. Aquí está mi corazón. Quelle là? Ven. Venez. Líbrame. Libre-moi. Ven. Venez. Cámbiame. Changez-moi. Ven. Venez. Transfórmame. Transformez-moi. Reconozco que soy pecador. C'est un péché. Y necesito un Salvador. Besoin de sauveur. Tú vida para Cristo aqui na Est-ce noche. que vous monde là pour que ça soit? Porque reconocer Señor en mi corazón. Est-ce que vous voulez reconnaître Seigneur sur les cœurs? Hasta un día va a conocer Dios. Peut-être un jour te connais bon Pero va a Dieu. virar bolomba Mais pe. on te vire tout pour lui. Dios tem solução para Bon vos. Dieu, quelle solution pour? Tá eso por cambiar. Même celle qui va Tá changer. eso por libertar. C'est lui qui va Tá libérer. eso por quebrar Même vicio. celle qui va casser vice. Tá eso para hacer obra de movida. Même celle qui va faire travailler dans la vie. Felicidade. Nécessité. Tá Dios sopo de una Bon Dieu, vez. celle qui va aider. Tem un vida para Cristo Est-ce que venoche. le monde est là? Passa no altar venoche. Passez dans l'hôtel là. De mi caminar, mi guiador, bota para sempre, Va prima in ti, Señor. va primiti, Sempre tá cubo. tu sempre lo bote, De mi tristeza, Dios sempre te comigo. a minha querer passar luz de mi caminar, Sim, Senhor. mi guiador, Para sempre, para sempre. bota para sempre. Para Deus permitir, tá cumprir. Tu sempre lo bote, E quando quer estar aqui venoche? Senhor, Dice. a A minha querer Passou botar-me, Senhor, botar-me fiel guardador, botar todo poderoso, Deus maravilhoso, por merecer adoração, tu glória e honor. E com Passou botar mi Senhor, passou botar, mi Senhor, botar mi fiel
Dios maravilloso, por merecer adoración. Sí, Señor. Y tu gloria y honor pasó botar, mi Señor. Mis manos al aire, dice Señor, bota mi Señor. Levez-moi, on dit Seigneur, c'est Seigneur moi. Bota mi Señor. C'est Seigneur moi. Dice, bota mi Señor para Dis, c'est siempre. Seigneur moi pour tout temps. Bota mi Señor. C'est Seigneur moi. Bota mi Señor para siempre. C'est Seigneur moi pour tout temps. Bota mi Dios. C'est bon Dieu moi. Bota mi Señor, dice. C'est Seigneur moi, dis ça. Bota mi Señor, C'est Seigneur aleluya. moi. Ah, bota mi dueño. C'est bon maître Ah, moi. bota mi Dios. C'est bon Dieu moi. Voluntariamente. Volontairement. Mi te entrega mi Non, estado. remettez-moi là même. Thank you, Señor. Merci Seigneur. Thank you, Dios. Merci bon Dieu. Thank you, Señor. Merci Un Seigneur. aplauso de noche, aleluya. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Gloria a Jesús. Y en su nombre. Una posita, un rato así, ¿no? Donc, on va un moment comme ça. Mañana es día de rey, amén. Demain, c'est fête roi. Pues el rey te permitirnos sosegar mañana, aleluya. Eh bien, roi promet pour nous reposer. Amén. Mañana Dios que nos tiene humana. Demain, c'est qui ça nous gagne? Nos tiene noche de película. Nous gagnons une soirée de film. De un barrio